Assalamu alaikum, hurmatly tug'anlar. Onlayn skol YouTube kanal sizlar менен. Бүгүн биз Каракол мал базарындабыз. Бүгүн 3-апрель 2022-жыл силерди уйлардын баасы менен тааныштырмакчыбыз. Корозоңуздар кабыл болсун. Жүрүлү анда эмесе кеттик эле баасы менен таанышалы. Мал бүгүн Өтүп кетели байкасы. Assalamu alaikum. Кунажың канча? 68 сурады. 68 бе? Канчаны туды эле? Бирди туганы. Саамабы? Жок. Кеч болот. 68 турат. Assalamu alaikum. Уй канча байке? 60. 60 бе? Канчаны туду? 3 туган, э? 3 тууп тур мына желини. Assalamu alaikum. Музолуй канча дос? 75 бе? Музос эркек ургач. Эркек, э? 65. 65 дедиң, э? 75, э? Музос менен 75 дейт. Assalamu alaikum. Канча ой байке? 80. Канчаны туду эле? 6, э? Сайсыңар азыр, э? Жок, салбайт. Боз го, э? Жок, кысыр. Кысыр, э? Байлоодо экен ошо. 65 дейт. Мажын соңку мажын экен, э? Канча байке? Assalamu alaikum. 68 дот. Канчаны туду? Түйлек. Байланыңар эле? Себиз. Кысыр. Кысыр, э? 68 дейт. Музолуй канча байке? Assalamu alaikum. 95. 95, э? Канча түрсүп берет? 5. 5 түрсүп берет дейт. Желине көрсөтүп коебу. Музос эркек ургач. Эркек, э? Assalamu alaikum ата, сиздин уюңуз канча? 74. Сайсыңар? Боз бе? Канчаны туду эле? 2. 74 болсо канча бересиңер? Эми оюңузду аны айтып көрсөңүз. 70 келе берем. 70 келе, бирок жакшы экен, э? 70 берем дейт байке мына. Мына желин көрсөтүп коелу туугандар. Желин да жакшы экен, э? Assalamu alaikum. Сиздики канча ой байке? 75 деп атам. Канчаны туду? 3-чүсү ичинде 2 туган. Канча түрсүп берет? Билбейм. 5-6 литр берет да, э? Рахмат байке, содаңар болсун, э? Мына туугандар бүгүнкү уй көп экен. Assalamu alaikum. Уй канча байке? Уйгу 125 деп атам. Музос менен бе? Алатабыз, музос 3 айлык. Музос 3 айлык бе? Бура швед. Бура швед. Süt 10-11 берет азыр. 10-11 литр сүт берет, э? Мына туугандар 115 дейт, бирок 10 литр сүт берет дейт. Мына туугандар желине көрсөтүп кетели, э? Мына музол уй бар экен да. Assalamu alaikum дос. Кечиресиң, уюң канча музос менен? 80, э? 80. Сиздики канча апа? 80 бе? Канчаны туду эле? Сайсыңар да азыр, э? 2 туптур. Канча ой? Assalamu alaikum. Канча? 65 бе? Канчаны туду эле? Боз, э? Канча литр сүт берет? 5-6 литр, э? Рахмат, э? Содаң болсун, э? Канча музо? Сатылбайбы? Саттың ба? Канча каттуу?
Kanalga çıkarasın. Ооба. Канчага кетти? 6'ga ketdi. 76'ga, 76'ga кетти дейт мына кузовусу менен. Assalamu alaykum aka. Buyu qancha? 110 muz olsun. Muzos menenmi? Qancha litr sut beradi? Erteligeç 12 litre muz olsun. 110 erteligeç 10 litr sut beradi deyт мына туугандар. Желini de жакшы экен. Көп койсоң болот. Рахмат байке, содаңыз болсын, а? Assalamu alaykum дос. Buyu qancha? Satılbay. Сатып үйдің бе? Қаншаға кетті? Қанша алдың? 55 қалып тұр, Assalamu alaykum байкелер. Содаңар болсын. Қаншада отырасыңар бұл үйді? Мұз olsun менен. 93'kü vermeydim, 95 bolsa vereyim demiş. Башка бербей атасыңар, бе? Мұз olsun erkek bir jorgaçı var. Burgaçımız olsun. Қанша литр süt береді? 6 litre süt verir. Туғандар ма? Желінден көрсетіп қойын, ұзын жақсы екен, емчектері дағы. Мына мұз olsun. Жақсы. Көп тартып тұрсаң, YouTube'da салам алейкум апара. Онлайн скөл. Оу, апара. Содаңар болсын байкелер, Мына туғандар бүгінгі базар. Buyu қанша? Assalamu alaykum. Арғандай, тауардың ажырашыр. Мұны айтып көрсеңіз. 55. 55, қаншаны туды ле? 5-6 туды. Қанша литр сүт береді? 3 литр берілен мал салады. Бірле мал салабы, бұлч. 88. Жаңылы туды. Қанша дота салына мұз менен? 88. 88, мұз еркек бұрғачы. Yılbaşı. Бұрғачы екен мұз Бүгінгі базар туғандарына. Бұл екен. Assalamu alaykum байке. Uy qancha? 75. 75 be qanchani to'ldir aka? Birde. Baylandı. Qancha oy oyladinglar? 3 ay. 3 ay baylanıp tur 75 deydi baykesi. Bizning kanalga qatnashganlarni unutmangizlar tuğanlar. Uy qancha aka? 80. Baylandı öyle. 80 baylanğanı ekan. Бүгінгі базар. Assalamu alaykum aka. Uy qancha? Uy mu? 90. 90 be muzos erkek urg'ach. Erkek. Qanchani to'dili? Ekinchisi. Qancha litr sut beradi? 5, 4 sutkasi. Jo'q, 1 sağanda. Bir sağanda. Mana tuğanda jelini. Emet ekan muzo, Oo, evet. Yaxshi. Бүгінгі bozor. Assalomu alaykum aka. Uy qancha? Uyda 55. Qancha litr sut beradi? Süt kilo vermeydim de et variantı. Et varianti ve bayladınız böyle. Baylaganda dedi. Et bağıtına satıp tasar ve. Baylak katlanlar var. Arkadaşlar rahmatli. Et kutuğuna. Mına tuğanlar bugünkü uy bazar. Oy bismillah. Uydun bağlar mı? Bizden kanalga qatnashganlarni unutmangizlar.